In-nisa jiddominaw it-territorju tal-midja soċjali. Fl-aktar siti soċjali popolari, in-nisa jinsabu fuq quddiem, mhux biss fin-numru iżda f'ħafna modi oħra. Fi stħarriġ li sar fl-2013 ġie ppubblikat fuq is-sit elettroniku financesonline.com ħareġ kif in-nisa jiddominaw il-midja soċjali f'ħafna oqsma sinifikanti, fosthom li hemm iżjed nisa mill-irġiel fuq is-siti soċjali bħal Facebook, Twitter u Instagram. Smartphones u tablets jintużaw iżjed minn nisa biex jużaw l-internet iktar mill-irġiel. Fil-fatt, in-nisa qed joħolqu t-tendenza li jużaw l-internet mill-mobiles minflok computers. U rapport li sar riċenti saq li 60% tal-ħin fuq midja soċjali qed isir minn smartphones u tablets. In-nisa jħobbu wkoll il-midja soċjali viżwali. Instagram, Tumblr u Pinterest huma 3 netwerk soċjali li qed jiżdiedu fil-popolarità ta' kuljum bżieda ta' 10 miljun persuna fis-sena. Dawn jikxfu l-interess kbir min-naħa tan-nisa għal siti elettroniċi li huma maħluqa biex jinfirxu r-ritratti. Dan għaliex 33% tan-nisa Amerikani jużaw dan in-netwerk b'kuntrast mal-irġiel li ammontaw biss għal 8%. Nistennew aktar netwerk soċjali li għandhom x'jaqsmu mar-ritratti u fotografija fix-xhur li ġejjin, huwa mistenni li dawn is-siti joqtu iżjed nisa mill-irġiel.